Meda obade asese odi enkwan acheme na ene menemu ebabedi nsem a ekoso ewo yemamu enkomo sebi yebedi ho komo denden de bia me kama semse ya asem na mde bana ye yoja nse fona yesese madam anu mini hwe ya mede ye debe de bro ti se bo nsem boti bada bi o ade ne wo mede mamwan se yoja uti na we ma shows nti ne ma we nyina wo Ghana nsem we nyina wo Ghana ha wonya ne wo baabi age se Ghana pe na ubenyanam ena nsem be na etwagu attention TV so eye Bukom Banku banku ye futu atachrawa futu atachra ni page se enso hwe ena Bukom Banku court na court no eye ne wo faase edie no fase na sebi one ne edi sa sebi ensemfo no omo no fase ne de away bus away nti momi yanko na momi yanko tie de Bukom Banku court and then you see wo court no fase ne de say running away nobody turn to or the court da nti momi yanko tie say e dey na court fon so be ne wo fase na sebi wadwane no obi ntaa no so wono ana adwane say ne no ne na kransi court wo ni wadwane nti aka Bukom Banku kwanti say ne wo yi na ne nkrofo bi so aba begu court wo age say ne omo ye wo court wo no ese we ne nche say yekacho mayenkotie embra Banku ena dodo na efre no ne di ankasa Brahma Kamoko wone ne ba enene omo ehu aka adwamu na watwe mu ena mebebo wa mane wo court nkomo TV so say circuit court 8 otemu afọ watina adwam ewo ho Adelaide ashe say yemfa Bukom Banku nkosie aposifo akachi enefu amakomako edu 10 days ni nyina ne say Bukom Banku ene ne ba ene abranti bia ye frɛ no Prosper kwa yesusu say saa enipa miensen depentoa akɔwo abranti bia baabi oda no emu ohye ano odempa asɛm ne bepie mu ewo court no Prosper kwa ni krade court issue the Ebeka say bench warrant say en fan korhwe no enche no esan say yenim baabi a wonenam ebra odada post force akwakope aduane bi ato edi aba no okoya wama ebiem neno enenam so ema nefu edu no eson enra yede ni ebepie mu ewo court na otemuafo Gertrude eko live nti ene yede Bukom Banku eba circuit court 9 otemuafo a wotina atwam ewo circuit court 9 ene wati ensemo pa ebra Bukom Banku lawyer eso original echechem say ye kan well title kra Bukom Banku ewobi ye kan titles ahora efa boxing ho pa kuturukubon ho Bukom Banku obi o say upie ebegina court abonten o so temuafo ne pa sa o mehwe say nipa do megina bonten a o munyina atwen Bukom Banku ni dead pefe say Bukom Banku oye breadwinner na chere say ohwe nipa mpempem wo bo nipa mpempem ewo Bukom abonten so e Jamestown into was record ne say ma court no remandi ni biom Bukom lawyer Leslie esanto an nsam so record ne say ye kwakodi bronya se court ne ka se Bukom ensan kwade ma de enchekra wa ha adwen sanse nkwala ye beto mbronya mpaboa ye beto atade a hye wom ombe didi ni ade nyina ejina Bukom so eda na bam nti was record no Bukom onwane nko bia we o se eye father and son business sanse obi ene ne ba ene ne omo ho aka adwam Leslie eye Bukom lawyer san chire mu chire court ne san sre court ne kra se was record no ade a Bukom onwane nko bia o se wo baabi ote a obi anim aposifu enim nti Bukom wasre pa se ema Bukom Banku bill eye prosecutor ogina mu eye owura ayin ono class record ne say ono de ne on oppose to bill application nemum me obeka akire court ne say so oma Bukom bill dia oma ne bill a conditions no ano be den kakra anasa no be kakra se de Bukom onwane na bribi aposifo hia no obeba anase abribi aposifo hwe na chiri kwan ese oba court no obetimi aba na
Circuit Court enim ho na wo hwe we Circuit Court 9 abontin wa on be be park cars ni padom ejina ho nyina ya dehia efi Bukom Jamestown wa ba omo twen Bukom Banku ene ne ba no na Bukom ba no pa no eno nso yenkwa ne yenkohwe ene se de bra afa ne ho no wa hye cardigan bi ana obi beka se pullover white ne ba na hye brown na ne ba ni pushi ne dia katene na no pakra do mo katane ho se omo mansam trofo ni twa yenkohwe Bukom Banku no ankasa ankasa emra yenhwe ne mra Obi bakasa sem na e critical Bukom Banku na ohwe no we ye ebra owremu anopa anytime opi no enyina me ne wo kase Circuit Court 9 otimuafo Justice Samuel Bright Akwa ama Bukom Banku ene ne ba nyina bill oma wo bill obia 50,000 Ghana cedis inti Bukom nko a bill conditions 50,000 Ghana cedis onfa enipa mienu enyina nachi enipa mienu no esese omo ye nkrofo a omo ye abanya dwuma a omo wo encrimantem ha sanso ena ne ba ne nso court ama ne bill 50,000 Ghana cedis ono nso enfa echijinafo mienu a omo ye abanya dwuma enyina nachi a omo nso esese omo wo encrimantem ha inti yebeka say the court granted Bukom Banku and Son bail in the sum of 50,000 Ghana cedi each with 2 sureties each. The sureties should be civil servants within the jurisdiction of Accra and answer the court. Enuichi and a court and HSA Bukom Banku onya hwe papa in the court at the assembly as a general bosomen Neda etosu edu January 10, 2023 ena Bukom Banku ebe sign ababe pim ewo court ebio na watwe ayetwe mu ayede Bukom bai kwa edu ayede abobukom nyina ene se wone ne ba ene abranti bi a isusu se bi num susu se ne wo fa asa e friend Prosper Kwe ekobro abranti bi ema abranti bi osori so babe patanto kwa no nso no omo bro no Bukom she ne wafa ase ne nkrofo susu se oka ho bi no ese onfa pentoa mesa mama kwa babiem e de ba attention TV so bibi ewo ewiase se bibi ni wiase anka ye da anka ye nto ye prum Bukom Banku ewiase enya wodua wo ewiase ewowura ene ewiase so ayewo no ye ni ahohom na edi asie o ma wo ho so a ye bebre wase enti hu de wi abetutu wanamaye de be afa chese ene court no so okoye na enye easy ye say ya tam Jamestown ekuro no mu nipa nyina kogu court wo ne Ghana fo se mi ganje Jamestown fo se ne jaba mo na mo ha yi o ajeje fo no tese mu nyina kogu ha ne o mabodom pema ese sebi kwaye unse kwafu ma na kwaye no mo bu na kuo we gina na kuo nyesa na makoye wo yi o ene wo court so mu nyina ye de be akogu ho wo ye ne ye Bukom Banku wani monte enka Jamestown fo abegu court ana wanye ni ye ntina no mu nyina aso mo ho ye de be ba no ye ni yankoni mbete nka odi kura da o my Ghana fo se me control say
se upie na wofiri mu efi a wo nsensem we hu a na wada nyame ase na enkoye sa nyama ne bia fa ho bebe na hu ne se ewiase bibi debe ewo wiase na wone ebetimi ewo ewiase ne IGP nti metu makao no emfa hwe emblo madam ase samoje embre na mo hwe me ewo Attention TV so ayemu amu piesie na natili na mbeje makonya kese wa Attention TV so ne mebe boro ensem ne gu ho abasa ene sere ede maamo fe no pamcho mo subscribe channel no emaye na mo share your videos ne emaye na mo like emaye na mo fa mo comment no embra sa makra mo da se ne yesan be share Attention TV so don't do things I wouldn't do. Stay blessed.